Minister munene Musalia Mudavadi orĩtie atogoria othe a gĩtarũ gĩa ithũĩro makorwo na ũrũmwe na manyite ũtongoria wa President William Ruto mbaru nĩguo gĩtarũ kĩao gĩtuĩke gĩa gũteithĩka kumana na tabarĩra cia ũkũria wa bũrũri. Akĩaria thukuru-inĩ wa airĩtu wa Chwele kaunti-inĩ ya Bungoma, Mudavadi erĩte atongoria na mũingĩ wa ithũĩro rĩa bũrũri atĩ mahinda-inĩ maya itarũ ciothe irerutanĩria nĩguo gũteithĩka na mĩeke ĩrĩa ĩronekana thirikari-inĩ. Mudavadi na gĩkundi kĩa atongoria athuri a gĩtarũ kĩu mararia igongona-inĩ rĩa harambĩ ya gucangithia mbeca cia gwaka horo ya kĩrĩu ya ni arutwo. Kwa watu wetu wa eneo ya magharibi, nataka niseme hivi: history does not give you a discount. Hakuna discount. And I repeat, history does not give you a discount. We are 60 years into independence. We cannot continue languishing in disarray, in disorder, thinking that history will give us a discount. It will not. If we do not get together, another person will move forward and another region will move forward. So we must be united and we must work together. Na nawahimiza wale wabunge ambao hawako kwa huu muungano waingie kwa huu muungano ili wakuwe na nguvu ya kuleta watu ya region hii yote pamoja. Nashirikiana na Mheshimiwa Kaunya na Kapondi. Western lazima Muluya, Musabot na Muteso tusimame pamoja. Kila wakati our equation is incomplete without all the community. Furaha yetu ni kuona ya kwamba vijana wetu, viongozi wetu hawa wawili wanatembea pamoja, wanakuwa mapacha kila mahali. Na Mheshimiwa Speaker na Mheshimiwa Prime Secretary, tuko na furaha tele kama community. Na tunaomba muendelee hivyo, sisi kama caucus ya Western Regional Caucus. Hii ndio wakati kama Wamarwa kijana alikuwa amewaunganisha, na tunajaribu kurudisha hiyo kwa pamoja kwa jamii ya Western Region.